Predstavnici udruženja građana Nova svjetlost iz Kozluka razgovarali su danas sa gradonačelnikom Zvornika Zoranom Stevanovićem. Mi smo danas došli u posjet kod gradonačelnika Zorana Stevanovića kao jedan vid uzvratne posjete koju je on načinio nama pred Novu godinu. Udruženje postoji neku godinu dana, relativno smo dakle mladi, s ambicioznim programom, aktivnosti vezanim za unapređenje i poljoprivredne nekakve proizvodnje, za unapređenje infrastrukture, ali svakako i za razvoj kulture, dakle i u svim tim nekim oblastima gdje možemo pomoći da Kozluk vrati nekadašnjeg dio sjaja, jer je to prilično zamrla sredina zadnjih godina. Zašto i kako je tako? Hajde da idemo dalje, da to bude malo bolje, da Kozluk vrati se nekadašnjem svom imidžu u mjeri u kojoj je to moguće. Gradonačelnik Stevanović je prilikom posjete demonstrirao jednu pomoć, spremnost da nastavimo saradnju koju smo započeli na izuzetno lijep način. Prošle godine za ljeto kad smo pravili prvu manifestaciju, hajde da sa nečim krenemo, to je bilo nekakvi kao ljetna kulturna manifestacija, kozlučki susreti. Dobili smo financijsku pomoć i moralnu pomoć u trenutku kad smo je od malo koga imali, a početci su uvijek najteži. Evo, sada smo ponovo došli, pričali o nekoj novoj manifestaciji koja ovog ljeta treba se uzdigne na jedan viši nivo, da bude tu nekih ljudi i iz Sarajeva, i iz Srbije, Bože moj, ovdje su uvijek bila Drina i ovaj kraj, uvijek je bio neka povesnica, hoćemo da nastavimo u tom tonu, da se susretnu nekakvi kulturni programi, da dođe iz Zvornika nekakvi kulturni poslanici, šta ja znam, iz Tuzle, da bude likovna kolonija, da bude književno veče, da bude veče sevdaha i tako dalje. Uglavnom to je to. Također smo razgovarali o tome, u Kozluku ima dom kulture koji stoji već godinama u nekoj mjeri rekonstruisan, ali ne koristi ni za što. On je bio uvijek epicentar nekih događanja i kulturnih i svih drugih društvenih, pa smo i to pokrenuli inicijativu da se to malo živi, naišli na razumijevanje kod gradonačelnika koji je učestvovao svojim aktivnostima prije da se to u nekoj mjeri zaštiti i obnovi, ali je to prazno. Hajde da to diše, da pulsira, da se to događa neki život. I evo, i oko toga smo načelno pričali, zašto bi sve to moglo koristiti i našem udruženju, a i svim drugim i mjesnoj zajednici, bilo kome, da ne stoji džaba, što se kaže pod nebom. I eto, to bi bilo to nešto što je zaista jedan lijep i ohrabrujući nastavak saradnje i za neki naredni period, a sve u cilju da Kozluk dobije vrati dio nekog svog nekadašnjeg sjaja u svakom pogledu, a i da se time ponosi i grad, i gradonačelnik, Zvornik, sa tom sredinom kao jednim uspješnim primjerom. Grad Zvornik ulaže u mjesne zajednice i potrebni su nam aktivni građani koji će doprinositi boljitku u sredinama u kojima žive, smatra gradonačelnik Stevanović. Jedna lijepa iskra se desila u Kozluku prošle godine, osnovano jedno divno udruženje koje daje neki novi impuls dešavanjima u Kozluku. Imaće podršku gradske uprave i sad i buduće, jer bez aktivizma nekog lokalnog za rješavanje nekih lokalnih problema nema nikad rezultata. Nikad niko neće doći ni iz Zvornika, ni iz Pađina, ni bilo odakle da rješava probleme Kozluka ako inicijativa ne dolazi iz samog Kozluka. Pored tih kulturnih dešavanja koja će se dešavati, koja su se već dešavala u Kozluku, inicirana od ovog udruženja, regulacije Kozlučke rijeke u dijelu od magistralnog puta prema ušću u rijeku Drinu i također u dijelu od magistralnog puta uzvodno prema Malešiću. Pripremit ćemo potrebnu dokumentaciju, a radi se o ljudima koji uživaju ozbiljnu reputaciju na prostorima i Zvornika i Republike Srpske i cijele Bosne i Hercegovine i da kažemo i regiona, koji će svojim autoritetom zajedno sa gradskom upravom i sa mnom boriti se da pronađu sredstva da se neki od ovih projekata riješi u potpunosti. Evo problema i Doma kulture koje smo još prije više od 10 godina praktično oslobodili nekog zakupa koji je trajao dugo, uradili nešto na renoviranju i odlaskom pokojnog Bratske sve te aktivnosti su stale. Evo prilike da se i to nastavi i da Kozluk dobije nešto što realno zaslužuje na ovim prostorima.
Gradonačelnik je istakao svoje zadovoljstvo aktivnim građanima Kozluka koji su zainteresovani za rješavanje različitih infrastrukturnih problema u svojoj lokalnoj zajednici. Na sastanku su dogovoreni i naredni koraci ovog udruženja i unapređenje saradnje sa gradom.